muze wini twinumsha wazara tunga mu murama waro MP yandetedo bamwita Benjamin Kambukama Katambura namusasura miliyoni 5 nandete no ngangamye muno ngenda gukora muri mugwa busomesa Uradukeno ne bagaro kunzija ko passport yange nesimu nembi bama kubanga je bantu arawari abawara na Uganda ababona abari nemo overstay kati wena bibama ne bankasuka ku street wabankasuka ku street ne wagira nyamba nanzijawo ne kusawa yakakati ndi Dubai ndi stranded ngezeza ko tukirira offices zaba government officials nayo resonga ntona leba singe doboza kozesa position yetabakiriza kunyamba jagara kudde Uganda jagara kudda mugwanga lyange buli omu yenna asobola okunyamba natuuse eddoboozi lyange mu government yange banaye alintuukiza ndijo lirota speako severota ndije sone mpiche kunyambire nyine byinje bimbire ndi mundi Abu Dhabi. Okay. But ningaruko nyencha kare konkandi kuza kwa deputy ambassador. Nyencha kenipenda tukwerezo muntu. Okay. Na kama company yaje tugambira. Yes, honorable. Bajita divine something. So ya sinikane namba ya nyama kusinchire ai sente zishimiye kuba nizindi kwa ziriye ziya kusinchira asimu kuja wakawe cancellation age. Yes, honorable speak. Then rugeyo. Okay. Oine ticket? Tinyine air ticket honorable speaker kandi ekindi kyakandi honorable speaker. Ngoko orukubimanya ebintu bya Dubai okubiri expensive. I had nothing like money. Akubanka banindara ha street akuba benja nkani mubanja miliyoni 2 namugira zimpereze zibene zinya upkeeping akarata kenzire ndige Dubai. Akuba Uncle Fredo bamwesije kanyango gakagezo gamba nawe yajangu takwenda ndige Dubai ngunanda ngume kunuya. So kuyanyoherize zo sente I was sleeping on the street naronda ka room nakora ona panja. Ati konkanyo timukuza kunteko mujeje bindi. What you people told me aho kwijonka gamba ni wasimo ariho wanje tinkanta kwenda ho sente ndi wachi mugambire nkuburire so I don't want here other things ebye sente ne byanyu okay nyowe if I'm to help you mungambire ntakagere kuteka mizina lyanje manyente ize bintu byanyu biri straight okay narishintakaza kuteka mizina lyanje kasha kinani nkushobora honorable speaker so iwana maunu bakubanje kandi naja sente akaze kuhereza wakireba yawaze kozesize bindi hati ebyo ne byawe so then aho nyoni nza kurinda mwanja musente zo kushashura bari aziri ready because hati tinyine kungaruko wa benje nto mu sente akaze kozesa ntumuhereza zindi I can't. Konka honorable speaker twantu garuko mkintu cyobuzire yebuze ndi Dubai tinyine yo No. Listen. Ebyumwangambire nibyo nkubese. You see, niyo muntu mukugambira every day I'm solving problems. Wakireba Yes, honorable. Every asa nimbani nyenda kutama reda shikibira problem. Yes, honorable. Cyaba kiringwa I sit on the side. So ijo nkabateka asimiwe nawe. Nkawra wamugambira kigambo nakwesiza. Yes, honorable. Okamjango wakuze nkani nyenda sente no nyonka ujankanta kwetaga zende nkanta kugera omusija yaja tuno nyonka kutero miliyoni 3 ozishashure. Yes, honorable speak. So yeah was diverting it. Ninjira mwetebekanisa waitebekanisa then onterere. Yes, honorable speak. Nkuyambe bakanzoringa ki? Visa. Yes. Okay. Hariho bari honorable speak. Ahora burungu aba ready. Okay. Why we call the embassy Hanuya. Deputy ambassador bije Dubai bakutwara divine. Yes, honorable speak. Ukaza ha divine ejo. Nari akata kaji. Okay, de kanji kusindikire. Yes. Okabinsindikire.
abinsindikire. Yeah. Okay. Then maybe when wasa kugamba nawo mubuze auka ndikandebere nakubuza Yes, do you want a ticket and I buy it for you in 30 minutes? Ebibi byona kabana bihat honorable nankaka nyangoga yajingurra kambroking okutaha tokurero yarokwe no kubiha Tanshika wajato ine ticket. Honorable Speaker, Uncle Freda kangurra air ticket na za China araraho na 3 days benja yanjire kunkiri yaringa nguntahe notantiru kanyangoga tordi mi ngungarka himbire ninda. So ticket techiru. I don't know whether it can still work. Nibone ko aho kana arabenja riyo nakubuza. Acha ticket yansinchira masi. Twinumisha wazara tunga mu murama waro MP yandetedo bamwita Benjamin kama Katangura namusasura miliyoni 5 nandeteno ngangambye muno ngenda kukora mulimo gwa busomesa olwatukeno ne bagala okunzija ko passport yange nesimu nembi bama kubanga je bantwala wali abawala abannayuganda ababona abali ne mu overstay kati wenabi mama nebankasuka ku street ne wagira nyamba nanzijawo nekusawa yakakati ndi Dubai ndi stranded ngezeza okutukirira offices z'aba government officials nayo resonga ntibonale basinga eddobooza kozesa position ye tabakiriza kunyamba njagala kudda Uganda njagala kudda mu ggwanga lyange buli omu yenna asobola okunyamba n'atuusa eddoboozi lyange mu gavumenti yange banaye alintuukiza Murije ndijo lirota speako severota ndije sone mpiche kunyambire nyine byinje bimbire ndi mundi Abu Dhabi. Okay. But ningaruko nyencha kare konkandi kuza kwa deputy ambassador nyencha kentwenda tukwerezo muntu. Okay. Na kama company yaje tugambira. Yes, honorable. Bajeta divine something. Ito ya sinikane namba ya nyango kusinchire ayi sente zishimiye kuba nizisindikwa ziriye ziya kusinchira asimu kuja bakawure cancellation ejo. Yes, honorable speak. Then urugeyo. Okay. Oyine ticket? Tinyine air ticket honorable speaker kandi ekindi kya kandi honorable speaker. Ngoko okumanya ebintu bya Dubai okubiri expensive. I had nothing like money. Akubanka baninda araha street akuba benja nkani mubanja miliyoni 2 namugira zimpereze zibeni zinya upkeeping akarata kenzire ndige Dubai. Akuba Uncle Fredo bamwesije kanyangoga kageza okugamba nawe yajangu takwenda ndige Dubai ngunanda ngume kunuya. So kuyanyohereza ezo sente I was sleeping on the street naronda ka room nakoraho napanga. Ati konkanyo oti mukuza kunteko mujeje bindi. What you people told me aho kwijo nkagamba ni wasimo ariho wanje tinkanta kwenda ho sente ndio wachimugambire nkuburire so I don't want here other things ebyo sente nebyanyu okay nyowe if I'm help you mungambire ntakagere kuteka mizina lyanje manyente ize bintu byanyu biri straight okay narishintakaza kuteka mizina lyanje kasha kinani nkushobora atona level speaker so iwe wana maunu bakubanje kandi naja sente akaze kwereza wakireba yawazikozesize bindi ate ebyo nebyawe so then aho nyoni nza kurinda mwanja musente zo kushashura bari aziri ready because hati kinyine kungaruko wa benje nto mu sente akazikozesa ntumuhereza zindi I can't. Konka honorable speaker to want to go come chintu chobuzire yebuze ndi Dubai tinyine yo mari no listen ebyumwangambire nibyo nkubese you see niyo muntu mukuzambira every day I'm solving problems wakireba yes honorable every other nimbani nyenda kutama leadership ibira problem ikintu cyaba kiringwa I sit on the side so ijo nkabateka asimiwe nawe
nkahora wamugambira ekigambo nakwesiza okamugya ngo wakuze nkani nyenda sente no nyonka kugira nkanta kwetaga zende nkanta kugira omushaija yagira ati no nyonka kuteera miliyoni 3 ozishashure so yeah was diverting it ninjira mwetebekanisa wayetebekanisa then onterere nkuyambe bakanzolinga ki visa yes okay hariho narebo speak ahora bring waba ready okay nyowa will call the embassy hanu here deputy ambassador bije Dubai bakutwara divine yes honorable speak okaza ha divine ejo nari akata kaji okay reka ngikusindikire okabinsindikire abinsindikire yeah okay then maybe when wasa kugamba nawo mubuze ahubwo ndikandebere nakubuza ati do you want a ticket and I buy it for you in 30 minutes ebibi byona kabana bihatona lebo nankaka nyangoga yajingurra kambroki ngo kutaha tokurero yaro kwe no kubiha